kuona riboti ati kwina factory hikuritwo njeru ya kahua ndetuguo twagikora niguo ni ka factory kanini kari ka factory ka mundu wa rima kahua tene mutamurimu wa rimwe gabi wa kahua ni rimite kahua kagina gathondeka factory is private na ni he mundu ukomborete factory iyo kurikana uria twero ni mwene guku na ona mugira mwana hindi ni harate gathondekwo ni mieru na ka factory hindi arari na vitira hakarangi kuraginya haria ka pump kari handu ni hindi harakirwo na atwire na kintu wiki thatu inya ni hindi arokirira mbia wira uyu so to gukitania twende kumenya kana ena marwa maria mothe magiru korwo inamo hindi uraruta wira uyu to no nginya korwo ina marwa thirikari ndingitikiria urute wira tari na marwa maria magirire nigetha nginya kindu kiria arema ni kindu gia kuhũthĩka ni andu ti kindu kirathie guthukia andu na ni kindu kigerete process yagirire gutigakorwo kwina uici urathie na mbere marwa maria mothe magiru kuona mandu matara guthikorwo kana enamo kwambia kwa coffee board kwambia kwa public health kwa county kuri licenses ciothe nema tondu factory nyingi nitwara marwa ma nema marwa macio mothe turekane namo nigetha twitikirie thina mbere na pia no tuge turore kuria aruta kahua tumenya niguo aruta kahua tondu kurikana na watho he kaithia wagirwo korwo ina cio nigetha witikirio gu process kahua no koti uguo korwo wina that is we private no koti private ko kahua karathondekerwo society na twina cio guku nyingi uguo factories nicio tukoragwo tu maitho muno tukira tigakorwo ciragucĩrĩria ũici wa kahua tondu kahua nĩ kagĩire bei ũngĩiya kilo cigana nĩ wathondeka mbeca so no nginya tuhakikishe turore gũtigakorwo kwina andu mara kamwanya kau nĩ ũndũ wa bei cia kahua njega makaingĩria gũkora gatagatĩ makambia kũiya kahua mĩgũnda ene magĩkirehaga factory ta ĩno nikio gĩtũmĩte tũke gũkũ mothe. License HA 179 ya kupeleka kahawa milling. Halafu niko na international order kutoka Taste of Kenya. Halafu niko na shamba nimekomboa mahali na chuna kahawa napeleka na kausha napeleka milling. Na ingine na saga chili na kausha napeleka parchment. Yeah. Shamba nimekombolesha mimi. Niko around kukombolesha shamba. Alafu mimi ndio nachuna. Alafu na saga kwa pulving. Hii ni pulving machine. Nimekomboa kwa Moses na Monica. Na hapana sinunui kahawa kwa individual. Hapana nasaga tu kahawa kutoka shamba yangu. Yes. Shamba kuna moja iko Difatas. Kuna ingine iko hapa kwa nini? Karicho. Ya na hapa ya Moses. Hapa hii mahali tuko. Na kila kitu. Niko na document, niko na order, international order. Niko na licenses. Na niko na agreement zote zile shamba nimenunua. Na ya buffing niko nayo. Moses iko eka 8. Ya Cheni iko eka 4. Ya Jackson Mugo iko eka 3. International order kutoka Taste of Kenya. Ya ku export. I deal with the dealer direct. Yeah. Niko nayo wanatuma ndio nimepiga Nairobi watume hizo orders zote. Ya na tuko na roster wale nahusia wako na roster Mombasa Road. Kempark building. Inaitwa Taste of Kenya. Ndio dealer. Kahawa yangu ni after hiyo dealer alivyonipatia orders international order ndio nilikuja nikanunua mashamba na nikapewa licenses ya kupeleka kwa milling na napeleka kahawa yangu Matera Central Milling.